Blay pi baro os katup kubor jangi ke dan Bosco Media Network. Kimat ki pakong san mentaka singi kilong. IT usamla ye ikun ko Hawaii Life. Tumu ke sorkar Tripura bantai ya ka ying sorkar Shillong. Shimti Reverend Father John Albert ya ushabi parish priest nongkasen. Ban lenyar kliang baro arliang nong di bat nong tiet. Tementai ne phaj ki kubor ki bakamnya. Uwe usamla rangba bakriteng polingdo basyong basa halo la shumer ulayo palan im ya kawi ka khund kho kabalawan hap hajan ka building jaga yeng sajong u kapadan hajan ka DIPR office marsin yo uni urangba wood ulalit IT no ka office katanat wildlife kabam jangai na ka yeng jong u uni usamla ula kentui kiwe pat ki samla habakiyo i yakum kini kisim kido bat kimrat kimreng kimdei ban penyap ben henrei de ban sumar ban IT ki syakatanat bapet ya kisim kido bat kimrat klau namar kini ru kidan ka jingim bat ka hok ban em ini juki kini kidan ni kami kema tam juga Sino itu? Oh, sabar. Kalau awak, big time. Porjan, Jaling dok. tengok mau pesan. Iya, kan kayu kan apa je ya? Mentan kan sekarang. Jangan riu mihab, abang terus. Jadi kemarin bandai bandai mengi mihab. Mama. Situ anian nak kalian department ki le yu kini rescue. Ini sim lah ya rak po jika in sumar shang in pecu doktor kalau menoi klan ya jadi klan tinggi na ibam ai ing supply no in klan tinggi menyak bu shwa in sumar shwa ada deklan apa tak Kalau belai kan, kecik tentu je. Itu juga ada alam ni, bah. Tapi yang ini merat kidan ki merat tinggi ni susngan ni. Ngadu tu kapur nda ada muta ada dan song susngan ni ada. Contai. Menteri ke Tribal Affairs ng Sorkar Tripura Bikash Dimarba nakakatsan trek jeliw ulawan sa Shillong banyak kendu ya laingut ki Menteri ke Sorkar Meghalaya ba asnya balang dhar ba kermen shilla ba polingdo banyak kran berkibor ke Sorkar Meghalaya ban bu ya ke Tripura House sa Shillong kenang ban pensuk ya ki brew ke te ke jela habaki wan barkile dan kam hakani ke jela Kamtam nilai ke jingdan juga negrim sa Shillong kala pli ki lat kilenti ki brew ka Tripura ban wan sha sumar hagani ka hospital na ki jingpang ba bunjat. Las ngot hu ba ka jingakran hagani ka liang kalong ka ba biang bha ban poisa ka thong kum ba kwa ka sorkar Tripura bandan ka yeng sorkar na ka banta ki jingdan kam ki brew jongka. त्रिपुरा से जो मेघालय गवर्नमेंट यहाँ पे हमारा शिलोंग में आया है हम लोग जो हमारा जो काम के लिए आया है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरा साथ आया है ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर एस प्रभु जी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरा OSD आया है हम लोग यहाँ मेघालय गवर्नमेंट तीनों मंत्री का साथ मिला है डिप्टी CM का साथ मिला है और डेप्यूटी मिनिस्टर का साथ मिला है और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर का साथ मिला है हमारा जो बहुत दिन से पेंडिंग है एक इशू है हमारा जो त्रिपुरा का जो स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ने के लिए कोई हॉस्टल नहीं था हमारा त्रिपुरा भवन नहीं था इसीलिए आज बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ है वो मिनिस्टर लोग का साथ मिलने के बाद हम लोग जगह का जो मांगा था ये देने के लिए पूरा हो गया कंफर्म हो गया अगले दिन में हम लोग विजिट करेगा विजिट करने के बाद हम लोग ये हमारा त्रिपुरा भवन और हॉस्टल ये हम लोग बनाएंगे जो बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत रेस्पॉन्स मिला है मिनिस्टरों का साथ मिलने के बाद गवर्नमेंट को हम धन्यवाद देता हूँ शुक्रिया करता हूँ क्योंकि हम त्रिपुरा से आने के बाद हमको बहुत रेस्पेक्ट किया बहुत कुछ किया इसलिए मेघालय गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ सब मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देता हूँ नमस्ते न्यू शिलोंग में हम लोग हॉस्टल बनाएंगे और त्रिपुरा भवन भी बनाएंगे Can you just tell us total area? अभी तक फाइनल नहीं हुआ लेकिन हाँ यहाँ कॉल किया फाइनल हो जाएगा
When is the next meeting? Should it? नेक्स्ट मीटिंग 1 महीने के बाद फिर मीटिंग करेंगे सबोत मीडिया को धन्यवाद बहुत Haga khatway tarik ujiliu ke Catholic Parish nong kasen kala yoyo parish priest bathamai Reverend Father John Albert Rentathiang ban pet ban khmi ya ka balang ba diki pai riunget hagisnong ba pher bakani ka parish ka kedup kari lapen ku bor bat pen khamti usabi ka parish how Reverend Father John Albert Rentathiang wa badru ya ka lengkor diocesan youth Director da Bishop Panoston Diocese Most Reverend Wilbert Marwen hayi mani bala ai nam ha John Mary Vianney bakhut Lapan pieng mensia mekanika sni IT lingkor parish priest daka jing penmentaya ka mas bakhut da Bishop Wilbert Marwen rengkat kilingdo. Ki riunyam ki pai riunget na kishnang bamarjan mar ki khna school ki la shimbanta ha ka mas bakhut daka jing riu blai. Namar ka jing ting jing siir ban bam do masi do sniang ba do kha na ki jing pang at sni do swine fever ban ka dawai formalin baro arliang nong de ba nong thiet kila lenyar kliang bala seng it ka rukom bam hayeng hasem. Kabakan ray mentah hayo kalong sa tangka do siar. Bat amla bantip lanu kan mi sa kajing ting ban bam do siar. Hakadi ka kenti, kajing sya tangan kala banjur ki nong ri masi, nong ri sniang, bat ikikan hun ki dan bantah ha kajing di ki do masi, ki do sniang, bat ki do kha, ki bawan nabar kathan lamingi. Kat bai ki try nong ri do kha ki badon la ki jong ki pung, ki bukri bat ki nan, kani kadai ka kabuk siar, pande ki do kha na ki pung jong ki hakador ka babit. Kinong risniang na lor baki hapan ya kun persya eka swine fever ki dei ruban penlut bun sya ka bai skop na markis niang hasem kila he bar kila khalan ka bam kan ba kimya yeu na kaliang ki start sayan na ki bor sorkar kimda penting than ban bam do masi ni do sniang tang ba dei banda shet habanda i bha lakata ki pai ba nong bam do ki nong pang ki badon kam ka serwa do ki khonyo ban bam bar bandi serwa do hagani ka por COVID-19 ula ba mi ki mensim breu ula pentron ya ka kamai kaji ula penkeladuk ki hajar ki long ying hakeleng ka perthai bat hang ni hamegalia menta wan tangon saka pang at sni do iki masi ka swine fever iki sniang bat ka formalin ki do kha saka e pat ka jingting ka bandang ap thap ka pliang ja jong ki pat ba thiên si không thiên này chả là đâu thiên người ta cũng si cũng chả bảo kibru kim ba mi berat nữa tu betul kata aku berat nữa betul aku belum nong bam tu kemrai ki don ni cak bener ki wai pagi don ni gon wa ban thi kita pergi don ni kan nomor bon ni pa ta jong ni Sisngi saya tanya ken dari kiloan tik do. so wan thi kai ar phu mut mai phu mut tu gin dia wan ken la dis na dia pat lupa pat beli kontennya in la dis ket lum tak in la dis ta kayo do mesti jadi ta na do tu baki bana ni nyang ke ni nyang mesti ta kibru ka stang saya kan bam ndrai kan babam ba kidan ni pada tu kepor bengindang ya dero kam ni le kam kata ni sebelum sukan kita semua kencing kan semua kencing beri dengan bam tay ni dengan dia ni malah ada kawan tit ni ai ada kawan tit ni ai pun ada bam tu kami le mari kita nak mencari kami le ada set kami bahag kami set kami jam kami set tangkat malah tu set kita jimbang tu set iban tu kan jam ni mereka mencoba untuk kubur trap tapi ni yang disong tight ni suam tu lah koi kepor lah kuat apa tu kalau langsung kuat begini bam tu trap yang itu kami habis hot ni Terumut ma. Ba na do ba pana kumya ki bam baro ningkong ni bana shwa ya ka swan klu to kla kanja kayo di do siang te nang tu ni bana so ka do masi ba kimi nyang ki masi nang ta man ta kon so ka do kha ru ai jak long bam ba ba ro khat ki cha jing bam ba ro khat kim long shu ban ba ki bre la ya tiang na am ban ya tiet ban ya ba dai nam dai te nang ta pan dia komentar kila pensai kumto kumya ka dokha ba pri ki ong balakhan ka sarkar ki ong ba ki dokha wan ba na bar ki anjak dia ngimtip badai na balai ka ong sarkar te kom yang ni ka sarkar pensai ki ong ba kalong man ba kadai ne ka kham khang yang ni ka kham khang ka sarkar yang ni ban
penumbam do kong to de shat bha daya am tak da le bha ha ba kishat ya ka bam padi de ban chu thang ne ban chu sdi ne pide ban pan shwa kan ta kan te kibriu la pan chai ka tar ki kloi ban kyar nei ne am ya ki ne ki chai jing ba kum man ta ban kran phi tang shikin tiang an ong kum no ya ki jing bam ki ba ni ju bam la ka swi shundang kan thai kum ka kya usikran ni ki khoi ni ki golden ki tu ki ai ki bimal ki shekhar kum ki tu ka tu li ta pni dai rak hador dai ne am dai nam nei na pni ne am dai rak hador bayo ka tu ka jimpang kansa te la tho ang tu injurious to health la tho ni pimple that kum no ki bre ki nang ba kata kan ki bre ki mla te ba ki pen chong ne hi dala dia yala dia ka ai ka ba dai ban ba ma ka ai ka bam dai ban ba dia entah kan lada ki sngo khonyo ba ki kumban chu ang no ba ki mi khnang nai ba mi rong im pungwa re ni ki nong dia ba thia hen rei long entah kan ka chong ha ka man jo ki ba kin bam ne ba kin nom bam ni tengem la ban fu si ki de ba su thu hi kan ki chong ne kan yim tep yo kan ne ka don ai shalender ka banam ne shphang ka wei te man tan ong so ujurung ai da wai im bam ba da ka ai so la sha kin ong ko ka kalabi ngindi da ka ai ta kan ne ngim tep dan ishin dat lek lawan kan yam sendiri ngim tep hangi kibrio tingi dei ban su thu hi da la dia kan ai ka bani de bambang ai bangim de bambang ma dengan puas yang lu hi kan hangi de banang ba mi ba yang em hakabam ya hakabam hangi simen dia kibrio dengan tep dia kadina kita kan ndai tong bang mangi tong ne ba de do kanja ba ro kanja lo di kayo kahat tingin mang tep di nakadaw ay tingin maabang pensaya kan ba tang kasokar hi kap tep nakadaw ay kadon ay ngam tep ba Kong panin Kan tadi syuk no tu siliang ngeruk melak syuk ni. Sebut dah out way habis sam ar dukan mulai dukan tu. Melak syuk ban orang abet mai. Teu liu bi phia sa mula. Kadang kesini bangilak ban pelut kadang kesini melak pelut. Hina kalian jung pi gini. Ni empat ni ba syong ni yo ni empat simrai rai kadang-kadang ma ngin up naka assistant kan lek ni. Kan rai ba assistant ba ada kin khang swan kin khang bat kena lap pli kin sa pentip kan kentai yang gitu. Kembang nak po kalian assistant dah unta empat simrai Kado pat ka pa. Kado ada pun baik yo baik kamar yo baik tong baba nong tip nong bang ni duna. Simba kala seprang aki sosial media deh. Kalau cincar yang ngiru penyak. Maki penbaru bilang siir bilang tiang mar. Nak kalian jong ngiru undat dan jong percaya lihat sepang ketaba kipang akan hukum ni kipang ni kempang lah. Jadi badan no percaya wah kesian bilang bakoi bakya kan iyo. Kibir dong susahnya kinong bam. Kita tahu bak nak di syurah mar ba. Sembelayo di bra kumne kentai nang tu de. Ngiru nak di syurah. Nanti tang mangi long barak ke. Hindi tang do senyang do masih do kham tak mau berada tadi baru ini. Tiang kok tak trai. Penyok begitu. Kidan kibahun kibahun pat. Temaman bawa kiwan nang ni kikeli bet dah. Kalau entah saya bapang siang ni orang ba kapang kalaban dan kata kejimpang tambah kemudian borok ubusnya yang bepang. Kidan baju WR ke jimpang. Tambah ngin mal ba ni syo do ang siapa moyang apa tu. Siapa ngin rak ke kamar nang tu la ada eksperimen adaptasi nah ulang hak kena ka condition. Baru di bawa bom bit bandi kim man rak kim pen poe ni. Kim pak tep no la dom long. Kahnyau trap Aceh National Movement kawai na kaseng kabapet ya kabha kamiat jong kajat benriu kasi jantia bat garu kamtam ki breu ki basyong basa hakitan kaput kabu ka jingkerpat sa chairman ka regional committee West Khasi Hills District ba Polingdo ban kerpat ya u ba umdei ban jam than hakmat ka sarkar Assam halor ka jingpen bet ya upur usam habreng kini ki arjala hanrei ude ban yengkat kum ka jingdon kam kajat benriu Katai ka jingya kendo jongki ni kinong yalam kani ka seng haka khatsan tarik jeliu shwaban yad ka jingpen bet put hakawat ka baar. Ngasgi kendo ya chairman jong ka regional committee jong West Khasi Hills tai di Polingdo alor ke issue beri border issue bat ka jingthau bat ka
jongi ko binoy lam pat kam tam me naglen jong kaseng pat kunjuro ajak kunriu hi kawai kalong bagi dio no ya solution sanpo tuli kisnam tam kala panong kani por bangila ya ngila pensngau ngile ki nakawai kisnam shawai pat ngile ki ngile pensngau nakawai ke sarkar shawai pat andre mentah ke ganti ismo dan boksibun bagi don ki ramba nongilam ki bersim kya halor kani ke benta halor kani ke isu ban wengno ki jengi kum kejat mudri ko ma yakin di senam di san potali tam ki senam syakmat kam tam ban wengno ki jengi ya kaba kum ki pardok persnam ki jongi syong hangthi he boda kinyo ban im lai doi im singai im suk sim nagleng jongi kum ka esnam ila kuntu ka jing persang bat ka jing yai persang jong ka Assam government ban muslia ban encourage ban tamput kalau penlong ini kum kinoelam bangi hab ban long ki bopek perman ya chenam ka nget ha ka kam kanum nget than ha ki kla media lani ki kla pot kubor an pen kan mawi pi kum ka seng ni lele shubun ha bade bat issue border ka bangila rat ye ki mauput ila thang ye ki outpost jing forest jing police bat kum ta terta amba shibun bani thu ipi nale ban puturoi andre naglen jor siram bu yaki issue board usam kum ka primary issue berkata shibun ke ba ese kum ki media kimla bantep andre naglen jongi nilale nila ai ki jingda bu paka namta ki bre ki jongi andre kam shumkut tangkata solution ka ba permanent solution kala ka ba ngamut banong ba kedai habreng ke jing penbek jongi arteli ki state Assam government bat ka negara government bat kadu wa ban ong bat kan longru ka warning ya ka state government ba jing persang jong ka Assam government ngamur banong ban muslia ban tamput nagaliang jongi kinoilam himla ban suye shong klikti rei dakabesha bat kan longru khubor ba kejing persang ban penbitar kan wanra sising kesni kejing masa bat ke government Assam kahap ban kitri ya kata pada keju kupor ngambut banong ban keturu ya state government bahkan penkeloi ke bala kam tambe bahkan jiasu kinu kejing jag besusi kumbang imat ha ki kat ni katukan ni teli ki pausnam meja halangpi para dok persam jingi ha bendu ha ban mat kejing yam kejing sak niam hamukro kita ke kum ki samla jong jak mreo kila don ha ki don jungi ngilapun bat lese kejing persang jong Assam government bat kejing kensting jong ka dakaban muslia ingi state ki boret aku isi Hakawi Patkaliang ke HANM kalaya kendu ikilat pathai khubor Hashlong Press Club halor ke jingdon kamban penkela ya ke reservation policy dakaba kentu ya baro ki political party banyatan li halor kani kaman khnang banwan ra ya ke jingmen toy ki khun samla ke HANM kalaya ro ya ke sarkar kapala ra ya kani ka phang sha ke expert committee ban pej benya ban ai jingmut katkum ke jingdawa jong kapor te naliang ki kosan HANM kalaya baba bet ya ki atli ki chat bro atau nutra pat wache ni shukwa on pensha si pat ba ng spong do ya khantam mangi kum ki mangilam jongka sen nutra wache movement akwa ban pat ba kin suthu sha namar pun terjungi ni suatu bapak job research person prosi kadai tan
ka pha kam pha ja ne ka yo kam le jang re kum ka se ikwa ba ki pai pa ke su thu shai ka ei ka jingot ba shisha jong ka job research mission policy la ne ka baha kam ka pang ha ten ka si ka jingot to ka te ka ten ka long bandon ka baha kam ka pang ya kita sakin ban ya kilang lagalong hak kulay uti lagalong hagayo kam gajang la ki skip soka la ki scholarship hagajin kulay bat kumjo haga politik ka sen Hanyutrap Aceh National Command HANM ka kubur ban pek banyak diang yang ada bahakam bahajam hakacel spa nyowa ka bakayat menta san puwe telis dan kenti klan dakta ya ka thmei jong ka jimut ka bahakam bahajam ka ba 100% ya kasi jantia 100% Garut 100% yang ki SC OBC but khat 100% kalau ya barok kum kacing tede kejangki ka ei ka ba ka HM ka don ban ong long ba ka kubor jong pi ki press ban media sedi papa kalau ba ka jala ka don kam ya ka disungsuk ba ka disungsna Banyakan neyathir neyatai ya kene ke bahakam bajam don kam kecing eslo ban hat ban sim ya rai jong kecing menjulang ban sukhateno ya ka bah jongno da suka claim da penkala ya ka constitution da parlimen ya artikel kiba ya dai ban ka bahakam bajam ne claim rai Klan karai jong bajing bisa waktu jong India ketika Supreme Court kan orang tang jong sokongkon pada jong susi kita lagi boleh. Kabah rasaidar bagi pelok karo kasutu saidar bagi nong priang pada kesorkar kasih negara yang kate yang kabah jongki. Niro kum kasih jantia nin nong priang pada kate kabah ki SC, OBC, kin nomor yang menkate baju ki belakadau, ia ka job research mission policy bat kata ia ka 100% pelaman kelung ibaro kin nomor 8. Office jangka District Mission Coordinator Samagra Shiksha Abhiyan South West Garo Hills haka khat santrik jeliu kala penlong ya kalumpung plela diki khana school ban peni ya laki sap ki phong baki don da ka ba ailat ya ki ban ro ban rwai ban tho jinge thu khana lingkot khnang ban penroy ki sap ten rai na man laki khana school kham tam lele ya ki badang redata ya kani kalumpung la sandur da katanat puli puthi jokari India ban pen priang ya ka tho katar ban khen ban dia la jer kerteng ya kani kalumpung da ka G20 Jan Bagidari ya kani kalumpung la penlong ha multi facility center Ampati haka jingdan lang jung u additional deputy commissioner Southwest Garo Hills YW Momen District School Education Officer TCH Marak Subdivisional School Education Officer E Marak kinong hikai ki khna school na kani ka district bar ki kemi ki khpa ki balawan ban sakhi ya la ki jong ki khon ki khti haka jingkran jangka YW Momen ko ba kongsan haka singi bakon kala yaro ikinong penyat ki ba aila iki khna school ban pen i pat ba ya laki sap ki phong bar kum juru iki khna school ki bala shim banta ra ka jing shongshet habaro ki program haka ni kalumpung la samru iki busket bar ki certificate shabaro ki khna ki bala shim banta haki program ba bonjat UTCH Marak ula ai ka jingkran khuble ya baro ki bala shim banta haki program jong kani kalumpung
kum shibanta banrat dingkhong ya ka jingkan rei jung udrok hapo ka Ribhoi district bar kum juru hapo ka jelahi baro ka we na kalyang ka Ribhoi police ha ka jing snok tilang bar ka Union Christian College Umyam menta ka sngi ka khatsan tarik jeliu kala penlong ek program a jing penshai ki khna puli jong ki laitli ki school pakentup ya ka James Memorial Higher Secondary School, St Francis DSCC Higher Secondary School bar Union Christian Higher Secondary School halor ka jingma na udrok ganja bar ki we ki jingdi penbuan labatai pensyai ru halor ka phang drug abuse but illicit trafficking ya kabala penlong ha Union Christian College Auditorium Hall Umyam hakate kasngi lawan shimbenta da urang badu ki pulit ha jela Dr. LR Bishnoi IPS, DGP Megalia, Ugiri Prasad, Superintendent of Police Ribhoi, Alpa Banshan Kharkongor, PONSS, Dr. M. Mani, Principal Union Christian College Umyam, Kinong Hikai, ki khana puli na kite ki lightly ki school, lembar ki he officer nakatanat pulit. Hadirin balakut ka awareness program nakalyang jong ka Ribhoi District Executive Force kira pen iru eka Megha Shakti drill bala pen i deka kunhon SF-10 commando jong ki kentai. Mainly, it is grown in the South American countries or so-called Latin America, like Mexico, Colombia, Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay. These are the Latin American countries where the coca plant is grown. So from coca plant, cocaine is made. From the poppy plant, opium is made. And from the cannabis plant, we get it cannabis or marijuana, or in common parlance, it is known as ganja. Okay, but you might be thinking why administration is not destroying all these plants and control the problem forever. It's not possible. Even if you destroy, eliminate all these 3 plants from the planet, still drug problem will remain. Why? Any guess? Any idea? Times more potent than your narcotic drugs. You might be under the impression that when the police are seizing various kinds of drugs, many of them are synthetic drugs like amphetamine tablets, like lysergic acid dihydrogenate. All these are synthetic drugs which can be easily manufactured in the laboratories. For them, you need not to depend on the plant sources. And this problem is not only in India, not only in Meghalaya, not only in Northeast, but it is a worldwide problem. It's a global problem. In America, in states, highly developed states like America, nearly 1 lakh people are losing their lives every year to the drug abuse. So this is a very, very serious problem. So when we think of the reasons why students are falling prey to the drugs, why they are taking drugs, I am not saying that students here in the UCC are taking drugs, but you must be aware how we can prevent this problem. So that during our MSS officer has given you some presentation and shown you some slides where the reasons were described why the youth are taking drugs. So first reason is the peer group pressure. Peer group means the pressure from your friends, pressure from the students. So when you select the friends, please be careful that good friends and nice youth are selected. If anybody is a spoiled brat and if you make him a close friend, then he will influence your behavior and tempt you for drugs. Second is curiosity. Some students are curious, let us check it, what is this? And once you take it, it's very difficult to come out of it. Because the drugs like heroin, you require very, very small doses. 150 milligram only in one dose. And if any youth takes 3 doses, 150 milligram, 150 milligram, 150 milligram, mean total 450 milligram, that is less than half a gram.
After taking those 3 doses, the youth will become addict permanently. Kalong ke ke jingja ka bas ngau par nyang khriat panyo ngau ya ke ka baraja ha ka me jong ka khat saw tarik ujelew ar phulai. Kawai kalong kemi ka bala tip kerteng kum ka kong Stephanie lengdo nong lat kerta kum balai post nem tam AA ka basyong basa ha maulai nong mali kala klat kindet klam da tip ya kanu ka daw ha ka jing thia jong ka kat ba ki ba yeng ha sem jong ka kimla ban priang ya ka ni ka jing yap jong ka klam dan kanu ka jing pang kila pentip chiki bor penyat nong ka maulai maudat baki markum ta hi ka snong kala pentip chiki pulit jong ka maulai outpost ban toket ya ka ni ka jingja Nakaliang juki pulit haka khat santarik kila ra eka met jong kanika kong Stephanie Shani Grims Hospital Shillong ban le eka post mortem khnang ban tip eka jing shisha lakani ka long kumi ka penyap hi lani ka sha penyap haulok jongka habaya kran mat ki bahiyen jong kanika long kumi kila pen pau ka jing lengo eka jing yap jongka ban nakaliang jongki kim sngo la ban priang baka penyap hi kila thuru baka kong Stephanie kadang shia shong dang khendiat banai bar ulok jongka uba tofius nongbri Kakong Stephanie kadang kit rui kelung ibadang ar ne lai banai hak po jongka. Uni ukurim ulalit banya thu egani ka jingyap shaki bah yen joka lok jong u. Na kalyang juki pulit kila ke mardor ya ulok jongka ni kalong keme ban penlong ya ka jing toket ka ba banya. Rumdan ka stuf rumdan dan yai ka hita rumdan ki kading rumdan ra. Karai rumdan yai. Dan ka jab ka liang ka do tu. Wong penstik jaya ka pensai bang am stu. Yang ban bala ada penstik jarang step kan ya lok la dia. Ban lit tray mu penstik ja. Tambah kata kading umdan ye. Gas umdan. Kemdan jing chat ya. Gas umdan, ka stu umdan, ka hitar umdan, solar umdan, selawi tangnya janja kat ni hidup habul. Tai ngilap ni. Ya plus meneh tu baki wan ki kulit mah ki kat ini dengan sedia dengan siang te yang ba lap tu unar baka tari titia ba haji jungi menen da ta titia ben gai mari la di la sedur na ya video be ya ka kamera ta gilap kita lap ya ngilap tang tak cithok dan be ta karo ta kinar tari kim dan sai ta da Kiki mana kulit kan omba kumut ni kinar kimi dari dia ni. Tai. Nado balap menen ya ketika yang lak khang bai am. Ka khang bai ka yang tu. Kadam tu por one siang ni sia kan pan sibi one play pada one kan mana. Menen one play mau pada menen. Dah sabi pada. Tamtai te la irung ye kum tu beri las tang elom. Tamtai. Pipi kami beji ki wan khat sia stasi yang khat Dai beji ada lapik khamle si kata dai duna ufon makam yo simkol de wan opor dai beji wan Kemut ka jing ja ta la dam ja swa na men si jan mien kalau di kamet ru kam su te ba ada tahi kan la cingam tu ha yang priu yang ni tu taken kamun nakal yang bayi yang pik kubur nam to mun lada ong ba ka de susai yap kong hab te menjula phim ta diri priu bala blok hi bala so ngai man ong ta susai la man ngai mo susai ka kun la dia betan ko te wedang armet deh su of ini kan susah sai na da buat pernah buat itu kan ngadang ong mangaru kan ngadang ong iwa julia pumar ma iong eng dale dah kum lalong ta sa no pedang le alu mali sanong pedang sanong namaliwan du sa basa ni sia sanong pedang dan por bele para macam dua nang dia satu satu yang dia tu gini mam la ban long Kamet insyaAllah di pengelap itu kelai mah. Pengelap haji dia. Tapi kundu. Pi semut don gelap pasti lah dia. Long kasal itiak padang tu buat jing tiak. Tapi kebam la long bila dau umlek bu unda umlek ra mu ban buat jing tiak. Mà la long bu yo syok em. Mla le esok ban si wah bra buat jing tiak. Kali ban tiang tu. Kalau tu yu di tiang ni ban tiang.
Ulang tu lah di betul. Meeting lepas di ilah kajong khmat, masuk asal gitu ni pun tu. Juga hapun tadi. Phi với ý hata hieng cả đơn cho cả đen đặc tla ấy Cái yang ông ka khuất ha cái yang ta. Ka khuất ha cái yang dan jimpra ye lagi. Te kawir menen du ba sngu kom kai hi wang hana bo pun sedik jal asdik do ye. Sei ka ding solar dan ka gas dan ka stove dan ye. Ka heater dan ki kading dan ra. Karai dan ye. Dan kerja ke yang kedua tu Wong pensedik jaya ka pensai bang am stu. Yang ban bala ada pensedik jarang step kan ya lok la dia. Coba letrim pensedik ja. Tambah kata kading dan ye. Gas dan. Kemdan jing chat ya. Gas dan ka stove dan ka heater dan solar dan selawi tamnya janja kat ni idok habul. Tentai ngilap ni. Ya plus meneh tu bagi wan ki kulit mah ki kat yang ni bagi dan sedia tinggal siang te yang ba lap tu unar baka tari titia kan ba haji jungi menin dah ta titia ben gai mari la sedur la ya video ke ya ka kamera ta gilap tu kita jungi lap ya gilap tang tak jitok dan be ta karo ta kinar tari kimlap kim dan sai kita dah tinggi mana kulit kan omba kuno kini kinar kimi tari kita ni tai Nadu balap menin ya ketika yang lak khang vậy em. Ka khang bet ka yang tu. Kadam tu por one siang ni sia kan pan sibi one play pada one kan mana. Menen one play mau pada menen dah sabi pada. Tam tai te la irung ye kum tu beri las tang helom. Tam tai. Bu ai petenglang ni judan kata ban ong undek kata. Ha? San sistem mentak la sang hi bat kihun. Bat kibe don rupa. Di kupa bukti kena lahir kat mentak la sistem la don. Di dong sisa bangini kita kena ke balong kecil kena tinggal ban bakal la ban lehi. Kabadi ke babam ke ba tinggal ban bakal lehi. Ni kena ban bi ban long ta. Yang kita sudah song mentah. Mentah nang kat nu sila alai benar. Alai benar don benar. Benar. Ngir patip yang bakal isong beri ngaling lingi ngir bagi phun maning silong ba kendit ang balay lok do way kendit ken way la arna no menta bi la arna po arna na lai tip dai tam di tong lok ru ba ila shoban nyap mai ru shoban letna maybe shoban sa nyap tai la sto ila bu chung tho ru hakikan ru ta tingil adon ku proof ai la sim dur kulat ai yang ban kam ya kata ka bri bana lai me Tiga jing thọ ta ki thom no. Thom ta kan ban kami kata ka breu na lai mer. Baka pun. Sebut yang ke mobile jong ka, jong mobile jong mobile jong i kan ka sebut kan dan. Tamba phone du la ya phone du la pan sim card um dan sure. Jong ta baklat kan jong kom Stephen. Hakta kan ro ka thọ ba lada jai e kemudian ban kem ya lok bat. Em không quan tâm nhiều lắm. Yang ban kem tang ya ta ka breu. Ka breu lok ban kong na ba. Ba shwa ban ya lom ni ki lai don jing khaja silok ye kum to. Tam bolong ni company ni ban nyapoi hadu ni buat pada. Tapi ni khanja du ni mo. Ba khna benda dai ta ba long lekat khna balekar ngila banong ba kalak balehi. Ni khna bam di ta ka bejai ka tin tri rumam judan. Long jai ba khna. Mana makan lek haduk kata ke jingim ta kam ye mai ti khun. Arut kedan kam lek ke duk kata. Kata melak ban suasa ta. Madong kan lek duk kata. Ma lai kata snem te pin ong wa ki khun arut kedan khun be hech pos snem. Khun pada kano. Pra snem menong kan bilang tapi ka bri ko belanong astat kadi ke belanong astat mending apa pi. Kan cepat niap bela dia mo. Pi kam melak ban long kata. Kadai kalau kata bau tahu ong wa kapasi. Kapasihi sa kumna kapasihi bamu udan beli kam mulak menyang mulak ban khat ki bahayang ke sem dulu kidan kidan mulak ban khat kumna ulak ban khang talai ka yin mali atu igini musai ha mem abaka beri ko along ta hapu khang tala pata de ban khat ki bai majan pa em ale pelem ti kalok jonga kale ayu lalong ta mali duksa no pedang le Alu mali sanong pedang sanong namaliwan duksa Pada kitu ki kuboing la poy sa kapakon tar hadu bangin de syambiang kublay sibuan.